Zdravo, moje ime je Danijel i u današnjem videu predstavljamo još jednu u nizu elektronskih fiskalnih uređaja proizvođača Interaster koja se zove VP500MX. Prilikom uključivanja uređaja, prvo što je primetno, a to je dosta veći displej za razliku od prethodnih modela DP150 i DP25. Dakle, u pitanju je višeredni displej. Tastatura je dosta komfornija sa plastičnim kapicama. Imate više tastera i više brzih tastera. Ovih ovde DP1, DP2, dakle sve su u pitanju brzi tasteri za brzo pozivanje artikla. Mehanizam printera je ovde. Postupak rada na ovoj kasi je isti kao kod prethodnih modela, dakle na tu temu nećemo puno gubiti vreme. Međutim, zadnjim updateom na Interastorovim kasama je moguće izdavati avansne račune, tako da ćemo na ovoj kasi sada simulirati kucanje avansnih računa i zatvaranje avansnih računa. Dakle, kada uključimo uređaj, registracija je prodajom, ulazimo tasterom Total i ovdje biramo modove prodaje, odnosno tipove. Naravno, odabrat ćemo avans i ući u avans. Kao i kod ostalih modova imamo prodaju, refundaciju, ali imamo i dva nova, da kažem, odnosno tri nove opcije. To su novi nalog, zatvorni nalog i reklamni blok. Kako otkucati, recimo, jedan avans? Za početak je potrebno definisati reklamni blok. Dakle, uredba zakona kaže da prilikom izdavanja avansnih računa u reklamnom delu računa je potrebno definisati na što se odnosi taj avans. Dakle, upisati naziv tog artikla koga kucamo u avansu. Ja ću, na primjer, ovdje otkucati test. Dakle, artikl se zove test i njegova cijena je 100 dinara. Potvrdit ćemo totalom. Kasa će nas pitati za liniju broj 2, dakle ako je potrebno još nešto napisati, to ćemo preskočiti. I ovdje kaže štampa reklamnog bloka, ne štampaj, pitaj pre svakog štampanja ili štampaj uvek. Mi ćemo reći da pitam pre štampanja. Zatim je potrebno otići u novi nalog. U opciji programiranje pa kupci potrebno je definisati kupca, odnosno njegov ID, koji nam služi za brzo pretraživanje baze ID kupaca. Preporuka je da za ID kupca koristite PIP kupca. Ja sam unaprijed definisao ID kupca, a on ide ovako. Dakle, ovo je PIP kupca i ujedno i ID kupca. Potvrdimo. Nisam definisao naziv, a moguće definisati i naziv. I sada idemo u avans prodaju. Da bi avansne uplate vezali za određenog kupca, u avans prodaju nas kasa također pita da unesemo ID kupca za koji ćemo vezati određene avansne uplate. U ovom slučaju ja ću se pozvati na ID koga sam malo čas uneo. Sada dobijemo obaveštenje koje potvrđujemo totalom i kasa nas pita da unesemo iznos avansa koga zaprimamo u tom trenutku. Ja sam definisao artikl pod šifrom 1 koji se zove test i njegova cena je 100 dinara, kao što sam malo čas i uneo u reklamnom bloku.
Dakle, ja ću sada simulirati jednu avansnu prodaju i recimo unijet ću iznos od 25 dinara. Potvrditi. I sada će me kasa pitati, a po kojoj poreskoj stopi se naplaćuje taj avans. Ja ću izabrati poresku stopu pod rednim brojem 8, 19%. Naravno, nemojte se zbuniti, u pitanju je testni bezbednosni element, gde su ovako definisane poreske stope. Na radnom bezbednosnom elementu vi imate opciju biranja 20, 10 ili 0. I reći da ovo naplaćujem prenosom na račun. Kasa me sada pita da li želite štampanje reklamnog bloka, ja ću reći da. I dobili smo avans prodaju, gde se u dnu računa vidi o kom je artiklu reč, kolika je njegova cena, ali se u računu gore vidi da je u pitanju avans od 25 dinara. Sada recimo zamislite da je prošao neki vremenski period i da je potrebno otkupiti sledeći avans. Takođe ću otići u avans prodaju. Dakle, meni je i dalje ostao otvoren nalog za ovaj PIP, odnosno za ovaj ID, gde nam kaže da je iznos prvog avansa bio 25 dinara. Potvrdimo. Drugi avans će recimo biti takođe 25 dinara. Takođe biramo po kojoj stopi ide taj avans i kako je naplaćen taj avans. Prenos na račun. Štampanje reklamnog bloka, kažemo da. I dobili smo drugi avans od 25 dinara takođe. Sada ćemo malo ubrzati ovaj postupak. Izdaćemo još jedan avans. Takođe pozvati ID kupca. Sada nam kasa kaže da je trenutni iznos avansa 50. Dakle, imali smo dva avansa računa po 25 dinara. Pošto je ukupan iznos 100 dinara, sad ću ja reći da je ovo treći avans u iznosu od 50 dinara. Potvrditi ga, takođe izabrati po kojoj poreskoj stopi i reći da je to prenos na račun. Dakle, imamo 3 avansa, 2 od 25 dinara i 1 od 50 dinara. Dakle, sada idemo u refundaciju. Zašto? Zato što je potrebno izdati konačni račun, a naravno prethodne avanse refundirati. Idemo u refundaciju. Takođe, pozivamo ID kupca. Dakle, na ovaj način će kasa vezati sve avanse i refundirati ih. Dakle, ukupni avansi su 100 dinara. Potvrdimo. Po stopi. I u pitanju je bio prenos na račun. Dobili smo refundaciju od 100 dinara. Sada je potrebno otići opet u avanse i reći zatvori nalog. Pozivamo ID kupca i reći zatvaranje naloga od 100 dinara. Kasa nas je zadržala na poziciji 000, gde sada kucamo konačni račun. I sada se nalazimo u promet prodaji. Šifra artikla taster plu, u pitanju je artikal od 100 dinara. PY1 biramo prenos na račun, jer smo sve prethodne avanse naplaćivali kao prenos na račun. Potvrđujemo. I dobili smo konačni račun, gde
vidimo posljednji broj avansnog računa 236. Taj broj avansnog računa vidimo i ovdje, dakle ovo je bio posljednji avans u iznosu od 50 dinara. Na ovaj način smo na Interastorovoj kasi VP500 otkucali 3 avansa, refundirali ih i izdali konačni račun. Jedna novina je u pitanju, a to je da možemo imati više naloga. Naravno, svaki pozivamo sa svojim ID-om, a ID je naravno PIP. Ako je u pitanju naplaćivanje, odnosno izdavanje avansnog računa gdje imamo artikle po različitim poreskim stopama, tu je potrebno otkucati 2 avansna računa. Dakle, unosi se iznos avansa za jedan artikal po jednoj stopi, izdaje se taj avans, unosi se iznos avansa za artikal po drugoj poreskoj stopi i otkucava se taj artikal. Kao i kod prethodnih kasa, kod prethodnih modela, kružićem se vraćamo korak nazad. Dakle, imamo registraciju, imamo izvještaj, nuliranje, programiranje. Hvala vam na pažnji.